Miamono umuricho itonde Stephen ase oroboti ururu ikiranu unenjira ya moyo okinya obokoreri ase Chinyagitari na neme county ya Kisii nigo umugavana we county ya Kisii Paul Simba Arati ase ntunda yende abwatuka mariogo ayora chikwena no uchase Chinyagitari ase sub county chonskianda imeye county ya Kisii no murobero boigo bago wikiranwa nabarai au korwase sector yobo chenu bakora wono mwaziri bobo chenu le abwari umurike ito Mildred Mumanyi no oroboti urwase Wikiranu. County ya Kisii nigo ebwatekerenga kyogo ikirania amaganyo y'abamenyi korengana n'ekire kiria omugavana bwe county ya Kisii aliete enga kiyokoboria ekerogo. Omugavana bwe county ya Kisii Simba Arati nigo abwatuka amariogo cyase sub county chonskianda naende ase ntunde ya kabere bono ase aganya abanyagitari bari babwate Chinyagitari cyabo utaonia amariogo ase oyoratoke na imokerigwe egetambokero. Gaya kwenda Chinyagitari shows cha Gusii ku level 1, level 2, 3, 4 na 5. Ane tetentebe amaliogo ya na amaliogo y'abarwaire bako bise Chinyagitari cya serikali. Amaliogo tuyana nititangani ese facility mo ya nduru ntwanyole to muntu ngoni amaliogo no muntu oyo e process yo kumuseri gochinka mabira teyo muntu naide kulia maliwa y'abantu ndulutwara mabira muntu oyo museri wale agenda akikojishimya moje kiri yonati eliyogo abantu bamenze kama konyora amaliogo to basa kwe maliogo amango bekenyomba tuatebe kirengaki amaliogo ngotokali Nyagitari maliogo ari mu Nyagitari yaho kwane eri tukerimo usabire gusata tunandikwa makwena gukorera review ase chinga kiecho nigo omugavana atebire nachikokora enyomba ya Doctors Plaza eyo yaeretse korende nigo egotwa ase boigateba Enyagitari ya Mother Child nachiko yekora ebilinyi moche ne Dr. Plaza ya gachetu kurumu chinyoka ni yaeretse mpaka bone mburego tuime abantu baje kubaga mabadi kubura lakini atebire nanko mabadi ya ingoli warabeko Olio tenenerete njatewa ibaba Nyagitari bayitonto je tubasabe ndakitondari ne team ya consultants bonse bo pare kuruga na libara kolegazi batari kujya kumyoka ogisko ibe building ya Nyagitari nkobere kumekindishana nkobere na alliance o kolegazi nabo nyomberi yabanyina n'abana Mother Child Hospital niba ate challenge cyane lakini nkonye fixed niwe denga bakole variation osenkane yo boyi week ngorande pesa kicha chiregali ane kube kind expertise bange report before tutaraka nigo boigo omugavana aganeirie abamenyi be county ya Kisii esugu kwengia asara cyo sangana bali batari kwenyara amona street kid kwami ntutatenziga batakire esugu kwengia ngonya wajuka ni matoro ondoko nyorogo si beko bosi arose chabati tare ngapi 25 lakini wakora 24 igawa ndo ani ngonya wajuka na bali lakini ngoro tebika tumoje tubatebi okonyo umuntu rubirango kwenda mpaka arabia nyalibali ngoja tulikarasi kire uwo bade tokwenda kire uwo igoto wasikuja kuminyoka ngoja tuli aiko to ko robot bana bao ko nanti masuku kunyisiko genda mubondo tobasukuganya kenda mubondo arabisenya ganye tobosi packet bitcoin mwaliwa yankoro shilingi 500 my staff wakati huu hakutakuwa na sikukuu kwenu will not be having a party. We will have a party for the street children and the families. We appreciate them. They are part of the society. Ngolipotelea Ndizi TV.